Kanti etheza ngena osukwini besematheni izokelezi bekade ibhekwe ngabomvu lapho khona bekulindeleke ukuthi loyo ngumengameli wakuleli umnumzane Cyril Ramaphosa akhiphe isinqumo mayelana nodaba lwaloke lapha ukhetho lukanyaka 2024 lapho khona kulindeleke khona ukuthi kube nokhetho lwesifundazwe kanye nokhetho lukazwelonke. Kanti umnumzane Cyril Ramaphosa ubesephumela obala nendaba yokhetho wase elukhomba kumhla ka-29 Meyi nalapho khona kuzobe kuvotelwa khona ukhetho lukazwelonke kanye nokhetho lwesifundazwe. Nalapho kubonakala khona ezigulane zokuxhumana engathi abantu balamukele ngesasasa lolu suku leqokwe uloyo ngumengameli wakuleli umnumzane uCyril Ramaphosa umhla ka-29 Meyi. Sikhumbula ukuthi kube netatata elikhulu lezinhlangano noma lamaqembu ezepolitiki lapho khona bekhankasa khona kuwuchoose mayikhethele nokukhombisa ngokusobala ukuthi abantu abaningi bamngomumo futhi bakulungele ukuthi bavotele loyo abamthembayo noma lelo qembu abakholelwa ukuthi yilona elingaletha ushintsho nelingabenza ukuthi baye phambili. Mbukela isilethu TV izwe lezo bese kuphathele zona, ungakhohlwa uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.